Yabo mengukuthi lo nhlobo omngane olifebayo angisoze ngabe umngane nawe because ngine experience ebhedayo ngaleyo nto le ngaze ngathola induku. Silindeni usisi wami sibe sixoxa story. So umngane wami uMbali wangifonela this one day samke mfethu khona impahla yami ngifuna ukuyona. So lo mjida lo engikhiyana naye ngizoqamba manje ngithi ngiza kuwena yabo. Uhlala naye le mpahla le. Hayi okay sharp. So samke bese ngizomnikeza inamba yakho because wena kuphela umngane amangamazi uhlala laphi yabo. And ifanya yami ngizoyicisha. Hayi okay sharp la phela mshana be a good friend. Hayi okay sho mfethu ngivumi. Ana ngempela usisangifonele sengiyahamba chomi wenze njalo ungakhohlwa mina hayi okay cool. Now in my head I'm thinking vele ukumshida fesosile ongafonela umngani ke weThekenye yakhabuza iThekenye yakhe kuyena yabo. Impahla yakho imikuchithela nje yakuchithela xabana naye mangabe sibuya. Hayi anyways kati ngicela nesilima la. Hayi umjida mfethu kuthi ngabona yena phone yabo samke mfethu uyaphila ngiyaphila yini sithini. Mfethu yazi ngizama ukufonela umbala ngimtholi. Uthe uza lapho kini ukhona ngithi mina ukhona usaphumile kodwa kancane nje la isitolo nesisi omdala bayabuya manje. Hayi okay sharp avala ifone umjida. After abo ma 30-45 minutes aphinda phone futhi. Sho samke ayabuyi lo muntu I'm like no akabuyi yabo. Hayi alright sharp. Phinde qhubeke futhi isikhathi avala ifone. Kanti umuntu wakhona ubusy nje ovala ifone uzama uya investigator la uyiPI ukuthi ngihlala kuphi. Asho sagcina etholile aphinda phone futhi something to 10 yabo. Sengisaba manje ukubamba ifone ukuthi ngibule ngibambe. Lapho umbali ngizama umfone umbala akatholakala mfethu yena ubusy enjoy la feba khona mina senkingeni manje la. Aphinda phone futhi umjida. Samke mfethu lo muntu akabuyi ngithi naye usebuyile but uselele asengice okay sharp sicela uphumelela ngaphandle. Ngithi ngaphandle ukuphi athi ngakaphezulu kwesango lakini ana ngempela ngiphume ngime ngaphakathi asicela usondele la mfethu iyazi ngistress manje mfethu lelamba langifonela kushoniwe kubo now I'm panicking yes now I'm panicking umbali unginikile number boyfriend yakhe yabo just nje ukuthi abe safe unginikile number futhi nangumuntu engiyakuyena yabo if anything nje goes wrong just know nangumuntu ogcina bengiyena yabo into esenza lamantombazana ukuthi ungabuye kumuntu wakho uyabutshela umngane wakho omunye oyedwa. Hayi okay sharp nami sengine stress ke manje mfethu kushoniwe kubo kushoniwe ngithi fasicela azi kuthini asingibuyele endlini ngiyomvusa lo muntu lo lapho ngiyazi lo muntu akekho ngibuyele endlini ngifonele inamba yamfana ngiyamtshela mbali mfethu nangu umuntu wakhulana uthi yini kushoniwe wara samke ungamnaki lo muntu loyo ungamnaki uqamba amanga ngithi fesa waqamba amanga uyadabukisa futhi bese ufuna ukwangisho nokukhala une stress phela I'm thinking ukuthi genuine reaction ya guy. Hayi ngiphume futhi engicela sengitshela ngithi fethu azumbala akekho la yabo uhambe nabanye abangani bakhe ngihlele emotweni ke naye umjida ngithi mina fethu umbala akekho la hamba nabanye abangani bakhe avula lokho icapho mfana avula lokho icapho mfana washintsha ke manje tone wasona sifebe uzomkhiphi wena lo mfundo usufebe ngihlaka laphi mina akuvele ngibone ukuthi yazi ukuthini into ezongisiza la ukuthi ngehlisa umoya ngilokho ngiphikele ngithi mina futhi angimazi ukuthi kuphi engikwazi ukuthi ubehamba nabanye abangani bakhe uthi wena ngizomvumela because awuthandi ukuthi ayophuza ethi nje nasifeba ngihlangana lokho umuntu ayishubise ngicela sengimfonela umbali ngimtshela ngithi mfethu lempahla yakho manje isho ukungiqeda yabo lo muntu wakho manje usho ukungiqeda ufuna ukubhonya mina manje uthi mina ngikufundisa ufebe and mina fanele ngabe ngisekhaya ngilele this time wena usebumnandini bakho ngitshela ukuthi ukuphi ayisenda umbali location yabo. Mesenda umbali location sifike nomfana sifika nje isilima lese kuzochithwa naso siyatshelwa ukuthi mfethu hlala endlini mina ngizophuma ngidile nezinto zami umbali wamtshela mfethu hlala endlini ngizophuma ngidile nezinto zami ngamnandi nje ungaveli usazokwazi ukuthi ngisigoqe story shuthi umbali sasikimana namantombazana ngakhona ka le boyfriend shende lakhe lelachitha nalo eyodwa ngibabone benyuka na intaba ayibasondela mebefika nje umfana azivalele emotweni soba u2 athi nje uyosibulala ngenduku into engangiyikhala emotweni ngiyabuza ukuthi mina ngihlanganaphi so wena usifebe esikhulu ngoba wena umfihlile wena omqambisa amanga I'm like hayibo mfethu umlungu thole ngisekhaya intombi yakade yokuchithela mina ngithole ngisekhaya kuthiwa nje amanga esifuna ukubhonya wena kakhulu samke ngoba wona ayibo bafethu aboma ukuthi nje uyachitha awuyela nje umngani wami umuntu ochithayo ngiyamkhatha off mina empilweni yami because ngacishe ngashawa ngomusa kaNkuluNkulu ufana ngishiya lapha esigangeni nathi wathi sifebe uzoyibonela ukuthi ugodwa kanjani ngihlangana naphi
Yo. Ewe ngani zakwethu-ke lana ngowesifazane ukhala ngokuthi-ke nje uma uyisifebe nje awuyena umngane wakhe, uma uyisiqomaqomane nje ungasondeli eduze kwakhe ngoba wake wamgila umfana efuna intombi yakhe, intombi ikwelinye isoka. Ngane zakwethu, mina-ke nawe sihlangane kwi-comment section njengomsakazi womgosi, ngiyathanda ukuzwa uvo lwakho laphaya kwi-comment section ukuthi wena, especially girl, this time around we need girls ukuthi nje ama-girls nje ukuthi a-comment sizwe uvo lwawo ukuthi athini ngalolu daba. Kodwa-ke nabantu besilisa-ke nabo sebengakhomenta nabo basho nje ukuthi uthini owabo umbono. Kanza kwethu asiphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Danko, bye.